Chhiartu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan no thleng le ta ko shan rong bol na sang chen chin ilo thlir hawang u sinat in khom pui voi som kwa pakwana tlwang takazo ani sinat in khom pui voi som kwa pakwana chu December ni roka changani som pakhat chung khan khatla bian in thlengin khatla ko shan bia kina nei ni a December ni sari achangani som chungin ro rel ani a zan lama van tlang pathian bekin khom nei thinani December ni som pakhat pathian ni choma pastor som panganem nge ni in pro pastor som pakwa da nge ni a pastor pension som pakhat an oma thana thuziak lan ani chonu in khoma sinat moderator Reverend Dr. C Chong Ming Lianan palpazan re sakramena thea minister chatuan rampan mi pali su na hun manani a zana avantlang pathian bekin khoma moderator valedictory sermon ngai thla kani bok komin sang ni somni patni sinat in khom puya sinat pui pa te chu moderator Reverend Dr. C Chong Ming Liana secretary te Reverend Zedil Matswana senior upa Bilal Munliana junior finance officer Reverend VL Wayashan le Reverend PC Patsunga statistician Reverend Lalremsangu Bera senior executive secretary Reverend Sizo Ramoya executive secretary Reverend Dr. Kela Lomzwalate anni Rorelin khom chan ni December ni saria moderator kal swak Reverend Dr. Vanang Hakaral te in moderator thar Reverend Dr. C Chong Ming Liana hena moderator mo phurna ahlana Rorel chan ngalani sinot in khom puya hian palai sang ni za somriat paruk ankal kumsang ni somni pathoma pastoral ministry thupuya tan iram lo thleng ro se mathai bungruk chang som thlanani a kumsang ni somni pathoma pastoral noya pro pastor som pahni lak tura rel ani statistic report atanga landanin August sang ni somni pahni thlenga Mizoram Presbyterian Goshan mi zong chu noi ruk sing khat sang ria zariat somnga palien ni a mi pa noi thum zani somsari pakwale mi chia noi thum sing khat sang ria zanga somsari panga anni in khom pui masalamin in khom pui nga na tura lo ruat to te chu kumsang ni somni pathoma mission veng biak in kumsang ni somni palia mission veng thlang ko shan biak in kumsang ni somni panga azar kot ko shan biak in kumsang ni somni paruka char mare ko shan biak in ate anni general thurel tlang pui te chu ko shan poimo na inzirti na war thar le ni ro se ti chu bialtina chakzokin malak ni se ti ani corruption le kai hnoi do chung chang chu ko shanin na sa zo ka malak ni se SEC no bo zui se ti ani thil zor le shala buk na le te na dik kan man the nan sinotin mala ro se ti chu ko shantina thanhem ngai ta ka bo zui ni se ti ani kan ram le nam siam thatna turin khotlang le ram ma son na thok tu ten rin om le dik ta ka nan tho the nan sinotin mala ro se ti chu thil poimo ta ka ni awangin tun ai na sa zo kin malak ni se ti ani pian pun chung chang malak na rot na chu naw piang kan pun theinan chakzo ka malak ni se ti chu bia le ko shan malak ni se ti ani mizo mi pate thi red sang mek azia om theinan sinotin mala ro se ti chu SEC bozui turati ani bial hui om lo nan sinotin kongjong ro se ti chu kumsang ni somni pathuma changa man chan turin SEC no bozui se ti ani hal pole pok thei thil dang Christmas le kum thara sarkarin hala phal lo hi thingtlang le khopui chunga khauzo ka khapani theinan ko shanin mala ro se ti chu arang lama ko shan te sha ti ni se ti ani no pachung chang dan hi en thata ti changtlun ni ro se ti chu SEC lo bo zui se sino tarun thlen le ro se ti ani Sinot hospital din munzir chiana akalzel dan tu ro man that ni ro se ti chu SEC lo en tha se sino tarun thlen le ro se ti ani Mizoram in land reform le land sealing dan mumal tak kan nei theinan sirotin mala ro se ti chu chakzokin SEC bo zui ro se ti ani tum kauni choma in khom hi tum kauni program man ve ni ro se ti chu kum sang ni somni pali atanga man chan ni se ti ani Mizoram assembly in thlan puya ta na tong trai rwal rot na chung chang ti chu SEC in ro man na lo siam ro se ti ani Mizoram cancer tam talu tukhi atlem theinan awareness campaign nei dan kong sinotin zong ro se ti chu SEC bo zui tura ti ani jail tang chhuak khlim te tan chol lailok na in sinotin siam ro se ti chu SEC in zir chiang se an rod na te sinotarun thlen le ro se ti ani sinotin khom pui voi zana shared ring na tur thil engemaw buat sai tura rot na chu SEC in rahman ro se ti ani Sinot hospital kumzana puala project rahman na chu SEC no bo zui se ti ani puan 8 batch le puan ta 6 batch kharna hun mang December ni nga tho chan ni khan women center office building le staff quarters pathian ne na hlan na le kumsang ni somni pahni chunga women center puan 3 le puan ta zir chuak te thlana hun manani a
pon 3 zir chuak mi somthum pahnih le pon ta zir chuak mi pathum an oma Women Center zir chuak te nena hian thiamna certificate le hriat ringna hlan an ni a he hun hi Central Committee te ba ka phunchong caution hruai tu te le phunchong khotlang hruai tu ten an man pui ani Women Center training hi August sang hi som paru ka changa bulchan ni in pon 3 zir batch pariat na le pon ta zir batch parukna thana hun manani Kumina pon 3 zir chuak somthum pahnih tenen Women Center atanga pon 3 zir chuak hi mi zan hi som sari palianom to a pon ta zir pathum tenen mi somhni pariatin pon ta an zir chuak to bok kumin chungin fencing shula footpath thatak siamani a zirlai tan mini library siam tharani boka atira lekhabu somruk paruk omin tuna hian lekhabu za somnga pali om to a zirlai tan atangkain lekhabu chiara man son pha le office le staff quarters building sak chunzamani a he building thar hi December ninga thochan ni khan pisai luti in compuilian chairman in pathian hena ahlan ani sinot puipate antu December ni som pahni thochan ni jingkara khan kumsang ni somni pahni tang sang ni somni pathum sunga sinot officers meeting thut khom ma saber chune ni a meeting hi Reverend Dr. C Chongming le na moderator in a kai shwaya sinot OM member te until kim theyani OM to com hian pastor induction le pro pastor installation hunatan January ni som panga pathiani chopma ruatani a da nge tu te pon ruat fel ngala hemi huna hian kumsang ni somni pahni sinrin khom puina relangin avoi khat nan zirna awanga mani omna tur biala la om man lote bial mui thin chu om to lovin bial en kol tu shan OM in arwat te chu induct ani vedon ani Central office in thana hun man ani December ni somprok zir tomi chonudar khat khanje employed ho sinot office sinot office thok tu pension chuak tu le mundanga inson tu te thana man ani thana program hi Reverend Sizo Ramoya staff welfare chairman ka shwaya uzom hing le na call ni in tha tu te chanchin to ya soya ngai shuina thil pek le certificate thlan ni a thla te hne na changin thu soi toy ngai thla ka ni bok Reverend RC lo ngak lian an chong trai sakna huna mang tun chuma hian sinot office thok pension chuak tur pangale mundanga inson tur pali an omani sinot office hi December ni somni panni ninga ni changin kha tan ani anga January ninga sangni somni pathuma hon tan le ani ang MSSU board sain trainers meet nei ani December ni som pathum khan MSSU chuan trainers te polin sangni somni pathum Whitling Sunday School zirlai Christian terina von him zirhona GM Lloyd House in office an board sai zirho na hi hun ni manani a chomhalam hun hi pilal pian thangi sel coordinator MSSU in a kai shwaya pulal munza watla assistant coordinator in lom na le in mershia tina huna manga chumi nuwa zirlai buziak tu Reverend Rosiam Lena to chung associate professor ATC in zirlai buzung chang zirti na le soizaw na huna mang son hun hi puh camping thanzua le assistant coordinator in a kai shwaya zo na le chan na hun man ani campus ministry December ni som pathum thole ni zan khan campus ministry board sa in zirlai Paul Christmas Carol Mission Venkotion Hall ani ani program hi pu Eric Lalnun moile nulala limpui pau tu tenan kai shwaya tolupa James Larin Oma Vice President State Executive Union of Evangelical Students of India in Hunsera manga he huna hian Reverend Dr. Kela Lom Zwala Executive Secretary in Church Campus Ministry upa Dr. Ton Eng a Principal MCC le pu Gospel Thang Rimoya General Secretary Mizoram Students Evangelical Union tenena changin thusoi ngai thlakani a College Zaipol Government Trambana College Mizoram College of Nursing Government Tirumana College le Government Aizawl North College tenena changin Zaipol ngai thlakani a Group Zai One in Christ le Mal Zai Nula H Larim Ruati Nula Mal Somdong Zwali le Nula Si Vanlal Rolo tubi tenena changin fakna hla ngai thlakani bok hun to pa tlangwal rin sana councillor campus ministry in lom thu soin upa chon vunga committee member in malsom ne na thina ni he program hi Hruaina engle sinot information YouTube channel at live pek chwa ani December ni som pangani ngani khan khozola campus ministry symposium ne in Reverend Aram Ngeng lova director upala nun siama khal thang committee member tolupa kela lengzama resource person le nula Esther lal ngai omi office assistant te ankal Mission Board December ni som pariat pathian ni hian tuikwa tlang ko shana ramthar campaign in Reverend Lalremsangu board secretary akal KTP Central KTP on Christmas walk ve den chenin pathian fakle choi moina glorify 22 December ni som ni thole ni zandar sari hian AR lamwala board saidon
he huna hian top artist te an kim viau dona musician thaberber ten in lan bokang shipui lenga wangin kumni zet a che theilova khovel thomna takara pathian fakle choi moina tur program central KTP in ron chhop chhuak helom hlea member te tam thiang berkal turin min so mani he huna hian lazir in buat saina hi zan som pasari laikal pui ni to a zai thiam tele rimoi tumtu te po retreat hunte mangin he program a hlotlin theinan hian thei to ban chhuani he program hi central KTP YouTube channel a live a pek chhuat tur ani bok thok tu siam rem ani SCC zani somthum palina in office noya thok tu te in sik soidan tura rom hanangin office in sik soi committee chuan sinot noya thok tu te anomna department hetiang hiana siam rem pu Andrew Var te social front atangin general a pilal ngak liani general atangin koshan meichia pu Albert lal mangaya general atangin social front a pu HK ming thanzuala MSSC atangin general a pi rudlal mangai koshan meichia atangin SMB a Nula Agnes Lalremsangu SMB atangin MSSU a pilal du kimi finance atangin campus ministry a upa H lal nun tluanga ATC atangin service board a upa kelal remruata trust atangin ATC a pu Jamal som finance atangin trust a pilal omoye general atangin worship a PS Terlal rongboli worship atangin general a nula Esther lal ngai ome campus ministry atangin finance a pulal Hruaina service board atangin finance a thok tu siam rem ti hian January sang ni somni pathum atangin an na thar hi an zomang thok tu thar lak ani Sinot service board chuan Sinot multipurpose training center thok tur instructor na contract thok turin kelal choi lova puthan trauma fapa ke brandveng chung tuna bong kona ommek le Sinot rescue home pion na contract thok turin Lalrin nunga pusam thanga fapa sumsui khwa tuna durtlang no to ommek te an la thara hengan na te hi January ninga atangin anzom tanang kumsang ni somni pathum chunga Sinot mission board noi missionary na contract thok turin mi somnga lak thar ani boka heng lak thar ti hian January ninga sang ni somni pathuma Sinot mission board office Sinot office a nan zomanga January ni kwa atanga February ni ruk chungin SMTC mission veng thlang orientation training an neyang Zin December ni sompali chang ni sompasari chung khan Mumbai field zir chiangin Reverend Dr. Kela Lom zwala executive secretary le BEC member te Reverend C Sap Kai le upa Arzo ding le te ankal Sinot relief fund pe kani tun nai har sat na sang sang nei ten hena hetiang Sinot relief fund pe kani zema bok no ta kang mei tuar chung ko som hena cheng sing sari bolpui khwa accident tok mi pakhat hena cheng sing ni chongtlai khwa dam lo mi pahni hena cheng sing khat sang ruk khozol harmon venga in kang chung ko pahni hena cheng sing khat sang ni now sel khwa in chia chung ko pakhat hena cheng sing khat champhai hospital venga dam lo mi pakhat hena cheng sang riat rangwa mwala dam lo mi pakhat hena cheng sang riat lungleng wana dam lo mi pakhat hena cheng sang riat Tenzol field venga dam lo mi pakhat hena cheng sang riat Tenzol chim venga dam lo mi pakhat hena cheng sang riat luang po na dam lo mi pakhat hena cheng sang riat sai rang din thara dam lo mi pakhat hena cheng sang riat lim en veng thara dam lo mi pakhat hena cheng sang riat bu kang ko na dam lo mi pakhat hena cheng sang riat le kho hai south dam lo mi pakhat hena cheng sang riat te pe kan ni a really fun pek zong zong hi cheng noi ni sang riat ani khati zong kha tun chu mata na weekly round up hun kan man thei te chu ni